edi wachi nyina ekutia party no edi na yemfa party ni ma on fa yeden edi na wo pesa wo de koto gata mu preko ana aden na papa me samedwane ho kra amenti ase wonya de wo benya nyina awie hwe samira ko gina Germany asem ahwe wo babesia nyansa kasa wotimi kasa ye edi to akoma echi akoma wonya opportunity papa wo se yefa party ni ma na di party ni so no enka wo kasa esa wo kasa no so eto akoma so na de wo beka bia ye de etete party ni mo nko a me Felix de me ketwa to nyina ne se time 2016 Kwabre Japan ya foko yes suspended wo mo free party ni mo now purchase na unity wo party ni mo ana say unity wo party ni ma enka yetimi suspended whole chairman ene secretary mo a enti me suspended wo mo Alan no wo enye sa na Alan ye ji wo mu nyina si nche twi na na do ne nkofo ejire wo mo so mo be ye adwuma no party na nko power eba power enti monchuma ho mfiri wo de obeye ni nyina no obi anyi na ni mfiri no ho ne ye nkonkoden se de Nyankopon so ye konkoden Nyankopon de nkonimdie ne be de eba ma no wo be hyehye de obehye nyina no Nyankopon be jurego kaka me pese me de to aso me dasi That's favor success. I feel to us only uncle 5 minutes. Nanko phone to me can be why. I'm ready. Yanko. Favor. Success. Favor plus success. Mpacho. Oh, hello. Me pie ya kakra. Hello. Mpacho me into. Yo, mamincha wate phone na me kura nya wo platform ya me buy sumpanka. Minim se Kennedy no kra no wako US kra ko ke kan kwasi asem meni hu hia me ntino ba bi obeko bia no me mani ni nachi me media no say as a delegate no me share ma me co executives wo mo ato aba ma yewra Dr. Mahmoud Bawumia yie because onno ena Yankopɔ de nimdie ne nyansa ahye ne ma esremo catch polling station executives electoral area coordinators constituency officers, former constituency officers, former member of parliament, former MMDCs, Mona Motu Abanu, presidential election, no Sisiano, the new amendment ayaye no, the MP Dakra wo constituency and now the MMDC da, ewo district Abano etubi. What a parliamentary candidates mpa say elko jinana and win mpa Abano etubi intermediate mestre. Wama yenye adwumaden na ye make sure say 31st January no ebebo 7 PM no na ye hu say yewra Dr. Mahmoud Bawumia wa asan wan win Kennedy no no nim say on win why no kontoko num so be win o kasa bebre say ono oya we say yewra Bawumia cra step down enne na oka ono ne yen papa du trim ne Brian na champon cra ono no cra o mamu ono no kra on win bo de me some fan say baby ansuon ka senior yewra Kennedy enya vote chen Alan no Brian Achampon kra benya vote a chen ken ono no wahu enu tin pa na say issue ba Ghana na ye ka ho asem a na ono ne team no mo ahyeda na mo aye bibi na che say Ghana for adwen free issue na national issue na aba ne so no so num say obenwi ni adan na ono on focus on the campaign na asem wa the topic bebre media fon kwa na Kennedy nti media mesremo police station executives mo ama abobo medin dade mo ma yenye America one ton safre no na no mon chere me one ton safre kana compare to Japan to eberuchiro na uche coat na ehye no ana Felix me se uche yewra kana compare to Japan coat no ehye no a o de kasa no hwe makopo we na tie severally me who say papa no like our problem oyare Yewra Ken, he continues to be mad all the time when he got the podium to speak on the party. The party are opposition. Oh, catch the party now opposition is so be antimenya oshe. No be antimenya oshe. One is so be obribi. This kind of person crowd maybe so. You can say committee of election. Yewra Bankwano Dano and a vetting committee. Yeah, papa. Adukufo da mi bisamo papa no eba vetting dey dey see mama country because we are fed up in the party mama country and obeki kan o
na se mo de be ye kan say reject na mo reject no nja tobe no America ho na invite na okojina ho a ototo papa so no party ya position just 9 months they be awo sorry awo so be your bribi and you bring the party down and I would there you can't so be intimi out one na aka so your bribi at this era yeah bomodiama and keep the page active. Keep the page active near Kona M Sanko. And near my bubu say what party no you pass the bat together they be awo kasa now say to God you get an ass. You got an ass. What kind of person are you gonna compare with Japan? And then I want to show you answer. And then we get didi, we made didi, we do my effort didi, and yes, to our party. What kind of bullshit is this? Are you the only person who knew a bush for a survival in the political games our MPP wanna? Fiankwasiade omo ye wo Ghana wo Canada do da ben na say NDC for ya dia wuntimi nka sika na wo kwogene dia obedi sika obeda gi obedam because adwuma na nya ye yentena Ghana na yenkoto aba ma wo Canada Japan wo be kon Dr. Alhaji Mahmoud Baomi ono oda gi wo ni tirim no Ghana ho adwe nti ono oda so lentem otole da bi oda yi ni say vision baby obeso de Ghana kono yemfa ba ma wo na otena yesi ye be hwe Canada waka che yesi yeshu wa say metu ya metu kakraka me nan fianfie wa be ka che me say me dross kese wo ye jimifo papa wo ye jimifo afa wo ka say per military rule wo ka say per military rule Rollins at time I don't know Rollins answer for Uni bibi Mama Lee ade ya na ye me uja we ebruchirefo we no ne say wo mo bebre no ena me na no we skill Rollins na be say ya busua ena Rollins na ye say the same people who were angry with Rollins today want a man who acts like Rollins. What kind of stupidity is that? You hate the revolution but then you want gidi president. Onya boa Missy and no one person with the master squad in Libya says, say, no, be a bodam be. I can't tell my any abrena, and join this for Gabbine Quasia de Galam saying, Jimmy Yamo, and tell me any abre in your mocono. Now, so do can I do Namachena who didn't Quasia some. Yeah, for MPP party, my block. You didn't call for another contest. Who can I be? Who ya the abaninyan ma who nya flag bearer and pay NDC obi ani wo beko ya de sami jamfi pe de babetu wa Jimmy papa oya so sorry aya wo manom ni wo yire no aya mo show na wo campaign o mo show say ya no mo sire wo mutrim am timi ka se hwe ram papa kire we wo ko Jimmy wo ko so no ko Jimmy no waba wo timi ko flag bearer e ho nipa ya ntuma flag o kasa wo be kan ko se mpe na obi o ten no wabu nani a kire wada ni baby info because some nim say next available flight a be one na bomb na be tu be ka Jimmy sen Koka Jimmy said we are not betanase. Yes, so Kennedy. Yes, so this time. Who we near net? Who we near China chica? You moment I will lose you na paconia matro, one casatro examination letter. If I call, I was a media mian and can ye, Minium answer na yamma messia, I told you brown. And no bad wow. Well, tell us on fancy and a Kennedy no. Mate Nana Joe. Should be so niche on you. Adding. Moja nipa baako fo so wono nku answer party no ye ka bibia mo nto ne na disikaba no disikaba wo mo sori enam nkurase enam hase no omo so nyom life no mo risk na nipa bi disika nko na ye party ye di nipa na ye party tap screen so na send and we live na yes efre nyumre nyina obi obehwe video ni bibia na me brother no wo no na me tia mana so no you omu yi anom de asoma no so fa nkoto ka na mra omuyi ano businessman nti e de man bi ana fe wo ba be sori bi etia party na me brother wo hono na me twen ama na dan nya ne dwuma me de be di ne ne pa no so your doctor now say wa dwene pa ba dwene say u posting say Kennedy the next president of Ghana na me twen ama na dan nya ne dwuma me de be di ne ne no wono kro ne me ntembe ye basa ade na mo ye sa ade no ade na mo ye sa ade me o ma tia bro kira e di Kennedy akinde metman ka say Omuko Ghana so dum kogu enantwibuom omo nantwie enidi mesi me yanka brother we doctor medical doctor no dey tire bi me hu se wa post you dem se me twen so me dem wa post say president of me hwe so wa twitwa picture ti dia gu hono na me twen ama na da nya ne enadwuma me be di no so ono ne fie we yes ade we yanka no ni be je ho dwuma me be di no o de mo sorry no o me ka ho asem nche dwuma me be di no eno no ade hunu opportunity kakra ba say
say MPP enya capital kakra mama yɛn fa nkɔ yɛ me think this week just a videos ama prepare o chena me be start me kɔtwɛ no mmere na binai sometimes every time mummy so mummy ignore ne nsɛm no mummy no but you see these are things Nanajwa, these are things these are things you can't ignore. Nanajwa, this one we can't ignore because your canon it is resonating with the clueless youth. It's resonating with the clueless youth, so we can't. Who is the first? And fire. This time around, for almost let's say 4 months now, I'm a free Ghana buyer. My conversation has more been attacking the NDs. I mean, share down by intent too much. Because I'm yeah, but right now, baby, papa ne dene kono. Say, yeah, no be and say sorry, I'm free through man. Chirena, papa no, he won't change his stupidity, and we are doing it from now. From now, he will get it. But sometimes no, I'm say surgery now it be an also come but be a young say surgery no so come e bia na ne man koyi e wo onadwem so ka ho e betimi abasa se ne man koyi wo nadwem because e de ma no de oye no we same person pa na a wo so wo party ni ma ene ma bi wo ho no ma wo ya e bia na bibi koso wo nadwem mumie rade mun o si won free mo no be tete o so be tete mo Prince Apia mpacho e du wo Prince Apia unmute yourself ni ntio wo. Okay, Mama Lee fire call. Kennedy Japan no. Ono no aye osoro na se ni refi na draw be fa na wan fa draw no na opentem sa na okwa e na ye okoji na okeka nkwase asem no. Ni refi na draw no na wan no ma. E na ye okoji na ho nti obie na no a e na Kevin Tele ka che no. O se won se fon na ofon no. Aye na ye na asem na ye ka no onti minya na o ka na ye ka so onti minya na onti mi and responding on the country say you check see anything na Kennedy for no phone no untimi so country say you check see that you besan ye yawa kopem say wo be luso aba na wo wia wankasa ba kofa do anu makon because ye ntina say map Kennedy nkola nyina ya nyenyi abeto ya face na woni munyansa Kennedy ti wei say time na o ye na so for program na na say na no bodo say draw say mu last kago no omo ye program no 12 o'clock ni yetewo ni ye check Kennedy say Kennedy beba say na kwase bi na masole na medi na chi time na me de beda what a party mu uko jina bonti a wo se den no mo ye ma wo wa gi nya adwuma wa boda mo so ebu contract wo na wa gi wa gi contract ma wo ye no ne wo ma ene wo busuafo na wo sore kwa wo se grassroots hifo wo kana hifo no grassroots no o grassroots na ya hifo wa gi nya adwuma na mo abroche fo na mo go abroche na mo di Kennedy achi no wonder Brother fellas, monsieur obi di Kennedy achi wa ha okuta dot paper back passport back wo ni kurom o so o kocheche gu the whole Europe akoye adwuma no wi o just kana koye campaign Kennedy o di wana chi o so di Kennedy achi na me se wa hwe ni yala na mimi hu wa mema ya chew se mimi hu ba bia o do paper na beto a mema ya chew me report because mo gimi mo san kwase afo we na mo di Kennedy achi na Kennedy nya no ho a o kojina ba bia no wa ye ne nsa tenten se de ya bo ne dua na kwanto akodane ne nsa wase ne kotodwe na o gimi ne nsate se obi a nsamafo di na chi a oprapra ne ho ne nsate tenten se brodi a haba ya bu atopom no o Kennedy na ma no o jimi wa di abura ma wuti nyina ya tenten wuti a se boy de ya maduro e wa akurase aye de kosa nkola ujimi wunni mu nyansa ba kupo se ni utirim party ba bia ya biodi MPP party afi akwakodu what ma gina wa ji party na aye campaign etia in December 2024 ya lose election ya di baby man ya se constituency se kokoye campaign o se media meko mi du e beti afaso o ka so obi suro Kennedy obi ensuro obi bia na ensuro anu makura ensuro because say so respect o one nipa be respect o moment I be disrespect o one kola nya de wani be ya form me ba ka tete o jinya akwampo me busa me ba na se Kennedy ni Brian o ba ka se Kennedy wa jimi ama kola nya de wani mu ya form what is your problem adwum boniti for na wo form what is wrong with you party a wotima wanya so mfa so build wo ho anya sika de usasi uboso onko ni pa 7,000 times 7,000 omo yede mo mba nyina wo de 7,000 times 7,000 bo ma sanya 7,000 ujira mpako onko wani wo jare ana
Yamfa Ghana ama. Nana Adwa messing afa why? Nana Adwa messing afa. Only Mr. B messing afa mama mo nko baby a messing afa. Wakwa Jessica ewo ayi Joma ama ho. Ena wakwa Jessica no Joma ama ho. So one person do betuma Kennedy wo bedam. So wo chu ni betere ye pe wo bedam because ye mpene ma wo embe ye flag bearer ma MPP. So wo Kennedy wo ye flag bearer. Me se me chi form sa me chi toilet so abroche sa na me discover ba be contest ya betu because wo ni me nyansa nse me. Wa gini adwuma because baby ade anya wo de na hu se enya wo de wo hu se enya wo de Kennedy abronti campaign ya wo ko so wo da so na wo kwa wo mre wo kwa wo mre wo kwa wo ya mo nhyew because wo de ahye wo trima ya se wo de wo keka nkwase asem ntino wo benya nkwase afo bi te se fo bi aman no o hye top and down o hye hoodie top and down black no o hye shoe foot yellow ato ase no wo benya na ma na ba begina wachi ama one ne ya campaign o baba be campaign na nim so fefe te se wo na wo no ho tight ya ji party ya ji party mo je mo na je party na ma ya hye ya ji party wo NDC le bi tu kwan wo bi a member wo ti NDC na wo ya campaign no o man to aba ma MPP o ya catch you straight 2024 Kennedy wo supporters o man to aba ma MPP o man to aba ma Dr. Alhaji Mahmood Bawumia esu etimi konya 41.75 Kennedy ma me kan kire mo ya yi mo film agro no de ya yi mo film ana mo mpanifo no mo bia mo anya mo adwen say se ye pam Kennedy na ya de Dr. Alhaji Mahmood Bawumia kwa ye wini ye be wini because say Kennedy ni boot for boot ya de ya ni be san Kennedy oda ne da yem na ye be pima ko hwa adwen woni trim because wagimi ye be pam no